We covered and we managed to win. Riwruok matayo tuke mag Olympics e pacho ka mong'ere kaka NOCK oyango tiegruok mandalo ariyo migeto godo midhiero ma jotugo kalo e motelo na ikruok ne tuke mag Olympics higa manyien e boma ma Paris e piny mar France. Kano wero makamano jakom mar NOCK Kenya Paul Tergat nolero ne ikruok margi ne kare kokwa jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tukegi mondo mi obed kod ranyisi maber kendo piem e rang'iny mamalo. Weche mag tiyo gi yedhe majingo del bende osekelo midhiero ne Kenya kama gin kuom puonjruok ma jotugo koro biro yudo tiegruok makamano. Ndikruok mar jotugo mabiro yuore tuke mag Olympics biro chakore tarik 27 dweni kanyaka sani timbe ma oseng'ado tiko gin mano mar Shujaa kaachiel gi tim mar wakeni mar volleyball Malkia Strikers. But any one of you, as we move towards Paris 2024, we've gotten our fingers on what's most important. We've done as much preparation as we can. There's still a number of things to be done, but we've been able to meet most of the deadlines from the organizers. And now we are moving to the most critical stage. As a former athlete, I think the excitement around the games and seeing a huge Team Kenya out of the games really brings it home in terms of when they walk out on the parade and you're able to see all these athletes. We always say we as athletes we have the talent, sometimes just the opportunity to showcase how much we can do, and the Olympic Games, there's no bigger stage than the Olympic Games. It is critical, as Kayange just said, that all of us, we want to make sure that in terms of the venues, we have to accommodation and all the logistics around the games. We need to make sure that we are hands-on in everything that we are doing, so that we can be maybe to make sure that we send a very strong team. And you just heard that we are aiming maybe to send the highest, hopefully maybe 100. Tugo maliet biro bedet kind team mar Brazil gi Argentina e tuke mag manyo